Селям алейкум, эфирде нетиже программасы студияда сіздерімен Шевкет Наматулаев. Селямлайым. Асан Чапухта таққат изоляторында микроинсульт олған. Бұақта оның адвокаты Айдер Азаматов білдірді. Шымды оның телефон вастасынен бағланды. Айдербей бізнешсені. Селям алейкум. Алло, Айдербей бізнешсені. Селям алейкум. Сізні селямлайым студиямызда. Алло. Біз егенімізді девам етеміз, да бағланмаға тұрышачамыз. Да учай апсты жғалжілер махкемесі Хизбут Тахрир давасы бойынша қабатланған Мемет Белялов, Серан Салифи, Тимур Ибрагимовны апсты тұтып мұдетіна кележек сене мартының 9-на қадар девам еттірді. Махкеме насыл кечкенім мұхберміз Эльвина Сейдбулаева икаяеті. Мемет Белялов, Серан Салифи, Тимур Ибрагимовны махкеме салонына махсус қызметлер хадимлері кетірі. Мабюстерге қол тұтмақ үшін махкемеге 100-ден зияде инсан келді. Махкеме салонына әсетек мабюслерінің яқын ақабасыны кешірділер. Мумине Серан Салиевнің өмірі қадашы ошымды бұрозы 4 баланы остыры. Ишғалчы махкемесі ақайыны азат етежеріне инанмай, ләкен Қырым татар халқы мабюслерге қол тұтқанына қувана. Народ повернулся в сторону тех, кого оклеймили сегодня террористами, экстремистами, вымогателями. И это говорит о том, что народ в это не верит. Аллаха чок шукурлер олсын. Мабюстерінің ақырбасыны аписте ұлғанларының сақлығы қасиетлендірі. Если еще немножко так же посидит, то здоровье будет не такое хорошее, как оно сейчас. Да, так он очень позитивный, да. Мы будем бороться с этой несправедливостью, будем ждать. Наши мужья не террористы, не экстремисты, никакие не преступники. И содержать их в тюрьме, в СИЗО, я считаю неприемлемым. Суд – это очередной абсурд, это очередной цирк, скажем так, с их стороны, со стороны властей, которые ведут эти судебные дела. Мабюслер махкемеге келген дестек көстергенлерге тешікірлер білдірді. Адвокатлар мабюслер ев аписіне чықарылмасыны талап етті, тақықатшылар есе қаршы шықты. Санки мабюслер делилеріні жоқ етіп, Украина ана топырағына қача біле екен. Бұнен бірабер адвокатлар мабюслер жамлы қавезден чықарылмасыны талап етті, чүнки бұл оларының ақыны боза. Қады бұл шекейдіні қанатлендірмеді, аксіне дінлежілерінің қысмына салондан қувды. Действия судьи, мы считаем, что это является грубейшим нарушением. И насколько я узнал, что тех людей, которых он выгнал, уже написали жалобы по этому поводу. Как я практически всегда говорю, российские суды самые стабильные суды. Все ходатайство следователя удовлетворили. Наш ни один довод не был учтен. Адвокатлар мабюслер тақиқат изоляторында тұтылмасыны ишғалчылер тарафындан басқы кібі танылар. Файлер дини бақышлары үшін тақып етіле деп қайдеттілер. Такой способ давления на тех, кто не согласен с обвинением и не согласен с тем произволом, который в принципе чинится изо дня в день по такой категории дел. Махкеме тахминен бір девам еті, нетижеде Қырым татарларға аписте тұтуқ мұдеті келечек сене март айына қадар девам етірілді. Екі күн евелсі более қарар Марлена Санов, Арнес Аметов ве Сервер Зекирьевге низбеттен шығарылған еді. ФСБ олардың евлерінде октябрның 11-інде тінтув кешірген еді. Асанымны Хизбут Тахрир бөлігіні қорғанында дигерлеріне есе бұл бірлешмеде иштирак еткенінде қабатлайлар, оларны 20 елға қадар азатлықтан марум ете білелер. Эльвина Сейдбулаева, Наталья Смолерчук, Крым, Заман, АТР. Махкемен топлашы от керілгенні мұзакер етмек үшін телефон вастасынен Мумине Салиева, Бусеран Салиевнің Омар Арқадашы иле бағландық. Мумине хану біздің ештені, селям алейкум. Алейкум селям. Айта білесіңіз ма, не үшін сізні махкеме салонына кечірмеділер білгенме көреве кечірілген инсанларын да салондан қуғдылар. Себебі неде? Мен балалармен анда барған жез, бұл өле вақыт еді, бұтын yollar арабанен толы еді. Onun için bir-iki dakikaga biz keçke kaldık. Ve kelgen sayı binanın içinde onların başından bir başı çıktı. Yok dedi, mahkeme başlandı, onun için biz sizi yibermeyeceğiz. Son men aytkan sayı men Seyran Saliyev'nin Omur arkadaşım deyip
O dedi anda yer yoktur. Son turgan insanlar dediler nasıl yer yoktur, anda yer var. Çünkü bayağı adamlar huvuldu mahkeme olgan yerinden. Ama yok dedi ve öyle de vermedi. Son men dedim anda ballarım az barda tura. Yağmur yağa. Mümkün men koridorçu oturayım olarмен. Yok dedi olmay çünkü koridor tolu. Son men deyim nasıl tolu yerler var. Son kene de anda yanımda oturgan insanlar başladılar aytmağa. Huveriniz ballar anda. Ve son verdiler ve koridorçu video vasıtasıyla men mahkemeni de baktım. Demek böyle şahsen Umar arkadaşınızdan koruş bulamадыңыз, балалар da korup olamadı. Yok bilesiz. Allah'ın yardımıyla teneffüs olganda bir-iki ballar çıktılar mahkeme olgan yerinden ve men kırıp oldum. Umar arkadaşım unut etmedi beni görmege ve ballarını görmege. Pek kuvandı, biz de pek kuvandık. Allah'a şükür koruştuk. Afet buldunuz mu? Neler ayta? Sağlığı vaziyeti nasıl şaraitlerde tutalar? Bizim ballarımız hepsi, ballarımız maşallah Allah'ları yaxşı, özünü pek yaxşı tutalar, pek güçlü insanlar. Sağlığını bileyim çünkü laf etmeye olmayan da ama öyle çırayları güzel edi. Ve şimdi anda mahkemeden son öyle bir kıyın günedi çok fikirlerim başımda, çok duygularım ama birincinden ne geldi aklıma bilesiz cemaat sevgisini pek kıyın kazanmağa. Ama bu insanlar kimini bugün mabus yaptılar, onlar cemaatinin sevgisini kazandılar. Çünkü cemaat akşam kadar durdu ve kimse bir yerge gitmedi. Onlarını tek son başladılar evlerine kayıtmağa. Ve bilgenimizge ko'ra ishg'olchilar mana bugungi 3 mabusni de martning 9'una kadar hapiste qoldirdi. Sebeplari nede ve aslında bir delil taqdim ettiler mi ularni? Demek hapiste qoldirmak uchun ev hapsine yibermediler, chiqarmadılar ularni. Doğrusunu aytsam mahkemege bargan üstü men biledim öyle olganını. Çünkü advokatlar aytgan gibi bu mahkemeler, bu bütün prosesler öyle bir belli, mında eksperta gerekmiyor olmağa. Onun için bir dalilleri yok onların. Bir aytgan göstergen bu mabus, gerçekten mabus olganını yokturlar. Onlar öz kanunlarını da bilmeyler ve yapmaylar. Misal için akayım tek Kırım Tatarca istegen sayı alıp barmağa o sözlerini başlatan yok dediler. Son ama kaçan advokatla beraber onlar başladılar. Bu onların demek sayı öyle bir bar söz prava. Son berdiler. Men nege bunu aytan? Onlar öz kanunları yapmaylar ve olacağı oldu. Biz biledik öyle olganını. Çok sağ olun yayınımızға қосылғаныңыз үшін ve тәфсилатлы mahkeme кетішаты hakkında hikaye etkeniz için seyircilerimizге hatırlatam. Mumine Saliyeva, Mabus Seran Saliyev'nin Umar arkadaşı mahkeme hakkında aytı berdi. Biz ise kene de birinci haberimizге keçemiz. Yakında peyda olgan haberге ko'ra Асан Чапухта таққат изоляторында mikroinsult olgan. Bu vaqtda onun advokatı Ayder Azamatov bizlerге aytты. Şimdiden telefon vasıtasымен bağlanmağa tırışamız. Bizni eşitseniz Ayderbey, selam aleykum. Алло, selam алейкум. Айдарбек айта білесіз, не вақыт бұл хабар пайда болды, не вақыт сіз білдіңіз Асан ағада бұл микроинсульт olғаны? Ну, сегодня я посетил Асан ага, СИЗО города Симферополя. Я ждал его в кабинете специально оборудованном, но когда его выводили ко мне, я, честно сказать, удивился и немного так насторожился. Он не шел один, но его как бы так вел его камерник, если я не ошибаюсь. Когда я его увидел, я сразу задал вопрос, а что случилось? Он говорит, что вчера утром, там ближе к обеду, ему стало плохо. И насколько он
осведомлен, что он сказал, что вроде бы это был у него инсульт, то есть микроинсульт. У него левая часть тела, то есть от плеча до ноги, практически не работает, он сам не может передвигаться, речь немного у него нарушена. И когда я спросил, а вы просили о помощи, он сказал, что да, я неоднократно просил и в устный, а также еще и в письменный, как он умудрился это сделать, я не знаю. Но на все эти требования о помощи ему только отвечали, что вот нужно писать санитарную часть, и они оказывают помощь. То есть, если это произошло вчера и до момента моей встречи с ним, никто ему эту медицинскую помощь не оказал. Он находится, опять же, в тяжелом состоянии. Когда его обратно уводили выводящие, который сотрудник СИЗО, он даже искал человека, который бы ему помог дальше пойти в камеру. То есть вот до такого состояния его довели там. По этому поводу мне сегодня не удалось просто попасть к начальнику СИЗО, потому что я выходил и уже было около 6 часов вечера. На завтра у меня запланировано пойти к нему, разобраться, почему получилось, кто в этом виноват. И, соответственно, я буду требовать немедленной госпитализации, потому что в 65 лет микроинсульт, он должен просто принять горизонтальное положение и лежать в палате, а не находиться в камере. Поэтому завтра разбираться, почему так получилось, и соответствующие жалобы будем подавать. Асан ағаны СИЗОдан шығарып бөлек хастаханеге ебере білелер ме, жоқ ма? Основная задача у меня такая, чтобы первое получить внятный ответ, почему так получилось, и самое главное, чтобы немедленно его направили на госпитализацию. Дело в том, что микроинсульт может потом в итоге привести и к обширному инсульту, и после этого обычно люди очень даже плохо себя чувствуют, легко сказано. Поэтому, чтобы не усугублять и чтобы его состояние здоровья не ухудшилось еще больше, надо его однозначно госпитализировать. Об этом я буду требовать и соответственно, будем обращаться и в прокуратуру по поводу халатного отношения сотрудников СИЗО к моему подзащитному. Будем надеяться, что адекватно воспримут это все и окажут ему медицинскую помощь. И, соответственно, буду просить, опять же, чтобы допустили к нему медиков, которые более компетентны, чем сотрудники, которые работают в СИЗО. Потому что микроинсульт – это не обычная головная боль или же там боли в суставах. Это серьезное заболевание, которое может привести к очень негативным последствиям в отношении моего подзащитного. Çok sağ olun Айдарбек, yayınımızға қосылғаныңыз үшін ve тәфсилатлы мәлімат бергеніңіз үшін сeyircilerimizге хатırlatam. Якынлары яқаланған Қырым-татар милли әрекетінің фаалы Асан аға Чапухта таққат изоляторында микроинсульт olған. Біз yayınımızны devam etеміз. Meclis reisinin muavinleri İlmi Umerov ve Ақтем Чейгоз Венада ОБСЕ азалары olған 12 devletінің тышышлері назірлерінен көрішіп, Қырымда olған вазиет ақында айтып берділер. Міне бәрібер көрішівді сияси мабуслер азат етілмесі ve Русияге қаршы санкциялар қоветлештірілмесі меселесі көтерілген. Я и говорил о некоторых механизмах, которые бы сильно бы ударили бы, принудили бы Россию, скажем так, остепениться. Что мир должен быть консолидирован и наращивать санкции и персональные, и экономические, и вот в том числе вот эти международные мероприятия для поддержания имиджа власти, террористической власти, бандитской власти в России.
Ilmi Umerov яқтым чейгоз Русия президентінің мемориетінен махкемелешіжек оларына насыл қарар esasında азат етіп Қырымдан чықарғанларына açıklamaға талап етелер. Бұл ақта адвокат Николай Полозов білдірді. О айтқанына көре Умеров чейгоз азат етілгені вақыт оларға ешбір весиқа берілмеген. Мы обращаемся в суд по месту нахождения администрации президента Российской Федерации. Я посмотрю, какой это районный суд, возможно, Тверской. В суде в порядке Кодекса административного судопроизводства мы потребуем от администрации предоставить нам копии этих указов, поскольку засекречивание указов в отношении граждан наносит ущерб их правам и свободам. В зависимости от исхода этого суда мы будем предпринимать дальнейшие действия. Если нам откажут, то мы будем обжаловать, последовательно пройдем все инстанции и обратимся в Европейский суд по правам человека. Қырымда Қырым татарлары ишғалжы әкиметі оғынды имайесіздір. Бұл ақта Русия адвокаты Марк Фейген білдірді. Ерлі бірқач адвокат Қырым татарларының ақларыны бозған махкеме даваларының эксеретін өз бойына алмаға мечбур. Русия адвокатлары Қырымда çalışmaq үшін Москвадан келелер. Бұл есе халқара құқын жеттен яңлыш сайла. Ишғалжы әкимет имайеджілер аз олсын деп ерше епадей. При, так сказать, громком каком-то деле, да, там, как дело там, того же Ильми Умерова, это можно делать, так сказать, привлекая внимание общественности, поскольку у него бэкграунд другой, все-таки 25 лет был чиновник, депутат и так далее. А там люди попроще сейчас остались. И репрессии по отношению к ним, они имеют хорошую перспективу с точки зрения ФСБ. Құрылтайынан 100 елі кечміші бүгіні кележегі алды халқара ilmi конференция Киевде кечірілді. Тедбірні Меджлис Қырым студиялары ilmi меркезінің ярдымы еле тешкіл етті. Қырым тарихының сияси ве ұқуқи тарафлары бақылды. Мерасимде дүнияның фарқлы көшелерінден келген Қырым татарлары иштирак етті. Чем больше говорится на таком высоком уровне, тем мировая общественность имеет больше информации. И когда мировая общественность видит, что в Украине крымско-татарский народ признается и проводит свои мероприятия на самом высоком уровне, это транслируется в мир, это формируется какая-то опиния, да, в мире. Поэтому это очень важно. Українці в основній своїй масі відкрили кримських татар для себе 3-4 роки тому, коли сталася окупація, анексія. І це не, я не обвинувачу в цьому самих українців. Це помилки політиків. З іншого боку, нам треба протистояти намаганням Росії, Кремля, нав'язати і росіянам, і всьому світові, в тому числі українцям, такий наратив, таке стереотипне сприйняття кримських татар як якогось малого вимираючого етносу, чи субетносу, чи фольклорної групи якоїсь, яка не має права зазіхати на Крим як на власну батьківщину. Русияның Украинаға олған истилясы Авропа қапсызлығы үшін ең бұйық телеке олып қала. Бұл ақтар Рекс Тиллерсон айтты. Америка Бірлескен Девлетлерінің баш кәтібі Бельчикада іш зияретінен бұлыны бір sıra корышывлер өткерді. О НАТО баш кәтібі Йенс Столтенбергнен де корышты. Бұнен берабер НАТО мемлекетлерінің тышышлер назерлерінің топлашуында іштирак етті. Російська агресія в Україні залишається найбільшою загрозою для європейської безпеки і вимагає постійної трансатлантичної єдності у протистоянні цій загрозі. Наші союзники у НАТО підтримують суверенітет України та її територіальну цілісність. Ми не приймаємо зусилля Росії, яка намагається змінити міжнародно визнані кордони України, і не визнаємо незаконну окупацію Росією Криму. Хамас филистинлеріні исянға чағырды. Жұма күніден башлап әрекет жолбасшысы Израильге қаршылық көстермеге ишандыра. Бұны Америка Бірлескен Девлетлерінің президенті Дональд Трамп Қудусны Израиль пайтақты оларақ танығаны себепчі oldu. Трамп Америка елшілігіні Тель-Авивтен Қудусқа кешірмеге авали етті. Америка Qo'shma Shtatlarının ve İsrail'in bayrakları eski işlerinin duvarlarında asılgan. Donald Trump Kudus İsrail'in paytaxtı olganını ilan etken son 1000 yıllık күллерінден бірісінде ярықтан шоу пейда oldu. 8 грудня стане днем гніву, початком руху інтифади, яка приведе до звільнення Єрусалима та Західного берега. Вони будуть так само звільнені, як і Газа.
Gaz sektorunda ve Palestinler yaşagan Yurdun Ozenin Kunbatlı tarafında bir kereden cevap berildi. Sokaklarga binlerden insanlar çıktı. Onlar Amerika Koşma Ştatlarının ve İsrail'in bayraklarını yakıp narazılıklarını gösterdiler. Narazılıkны göstermek için Vifleye'nin kisesinde Milad bayramına bağışlangan yarıklarını söndürdüler. Yaraştırılgan narad endi qara түсте тура. Адміністрації Вифлеєму сьогодні вирішили вимкнути ліхтарі на різдвяній ялинці і святкову ілюмінацію по всьому місту після промови Трампа щодо визнання Єрусалима столицею Ізраїлю. Сьогодні ми вимагаємо від палестинської адміністрації і президента Махмуда Аббаса припинити будь-які відносини з Ізраїлем. Sabadan Kunbatlı yalısında mektep ve dükkanlar çalışmay. Böyle etip Palestinler narazılıkını gösteriler. Ramali'de ise onlarla insanlar İsrail ordusuyla tartıştılar. Ama Amerika prezidentinin kararı sürpriz olmadı. Donald Trump bu kararını alacak diye aytgan edi. Ve bu kararını almak için o telefon vasıtasıyla regional başlarından subet geçirdi. Єрусалим сьогодні місце, де юдеї моляться біля стіни плачу, де християни здійснюють прощу на Голгофу, де мусульмани збираються в мечеті Аль-Акса. Всі ці роки президенти США відкладали офіційне визнання Єрусалиму столицею Ізраїлю. Але ми всі знаємо, що столицею Ізраїлю насправді є саме це місто. 1995 senesi Kongresinin iki palatası İsrail'in paytaxtı Kudüs olacağını kabul etken ediler. Ama Amerika'nın 4 prezidenti bu vesiqani imzalamamak için mana tapa ediler. Onlar bu vesiqanın imzalavı Şarq tarafında cenkinin başlanması olur diye bildirediler. Donald Trump ise bu kanunu imzaladı. Ama Amerika Koşma Ştatlarının elçihanesi Tel Aviv'dan Kudüs'e geçirilmesi çok vaktini alır. Beyaz Ev'de buna 3-4 yıl keter diye bildiriyorlar. Donald Trump ise onun kararı Şarq tarafında tinchlikni bozması diye inanam. Ama regionun diğer liderleri başka fikirde. Kudüs, Sayın Trump, Müslümanların kırmızı çizgisidir. İsrail'e destek mahiyetinde böyle bir kararın alınması sadece uluslararası hukukun ihlali değil, aynı zamanda insanlık vicdanına da vurulmuş ağır bir darbedir. Kaldı ki bu bizim diplomatik ilişkilerimizi İsrail'le koparmaya kadar da gidebilir. Beyaz Evi ve Avrupa liderleri siyasetini biraz asıllı alıp barmağa çağıralar. Çünkü Kudüs çok milletler için kavga sebepçisidir. İsrail bu şehrini öz paytaxtı dep saya. Ama Palestinler Şark Kudüs'ü gelecekte onların devletinin merkezi olacak dep ümit besleyler. Böylelikle 1948 senesinden beri Amerika Koşma Ştatları Kudüs İsrail'in paytaxtı dep tanıgan ilk devlettir. Людмила Иванова, Zaman, ATR. Умма Украина мусульманлары дини идаресі Америка Бірлешкен Девлеттері Исраилдегі елшілікні Тель-Авивтен Кудусқа кечірілежегіні итираз білдірді. Айтқанларына көре алынған қарар Филистин топырағында яңы даваларға себепчі ола біле. Мескен ев яры фиатқа Украинада яшылар үшін мескен құрылыш программасының мечбури көчкенлер ве ато ветеранлары файдалана біле. Олар мескеннің яры фиатыны төлесе қалғанны девлет төлейжектір. Ольга Крымсоз Cemaat Teşkilatı'nın adliyecisi. Olga'ga vaqtincha ko'chib kelgan insanlar imtiyazlı evlerini alınması boyunca nevbetke turmak için nasıl vesiqalar kerek olganını bilmege keleler. Такі зустрічі, щоб розуміти, коли саме які документи необхідно надати, які термін їх дії, щоб добре пояснювати людям. Cemaat teşkilatları vaqtincha ko'chib kelgan insanlar fondining yol başçısının ko'rishuvni Yoshlar mesken qurchilikda yardım etken devlet fondi adlı fondida keçdi. Ko'rishuvda bu nevbetga turmak için insanlar nasıl problemalarga rast keleler ki bu meseleler açıqlandi. Programmada Kırım ve Donbass'ta vaqtincha ko'chib kelgan insanlar, ato ishtirokchilari ve evge muhtaç olgan insanlar ishtirok etmege mumkinlar.
Бу программада иштирак этмек үчүн бойле весикалар керек. Адамнан кимлигini көстерген весикалар ве оларның копиясы. Вақтынча көчүп келген боюнча весика яда ато иштиракчысыны избатлаган весикасы. Ярым ел девамында келелер боюнча весикалар ве весикаларны тапшырмаздан бір күн эвелси девлет сыжылынден эв олмағаны избатлаган весиканы алмак керек. Фондының башы Сергей Комнатныйның білдіргеніне көре бұл программада иштирак етмеге истегенлерінің аризаларını кечкен авто топламаға башладылар. Айның сонында құружиларынан аңлашмалар кечірілежек. Понад 500 учасників програми, потенційних учасників вже подали повні пакети документів. До кінця року ми очікуємо ще біля 2000 пакетів документів буде подано до регіональних управлінь. На поточний рік у нас передбачено 30 мільйонів гривень в державному бюджеті. Це надзвичайно мало і їх вистачить всього на 100 сімей. Келечек сене фондға 100 миллион гривня айрылмасы керек. Бүгін Украина юқары шурасы маалеви программа бойынша сез бермек керек. Евні алмақ істегенлері оның фиатының ярысыны төлемек кереклер. Айны бұл меселе чоқсы инсанлар үшін мания ола. Ті люди, які мали кошти, вони вже купили житло. І є та частина людей, у яких цих коштів немає і їх не буде, і вони не зможуть прийняти участь. А це вже наступне питання про те, що необхідно ще думати і про соціальне житло, і про тимчасове. Программаның иштиракчылары девлет мади ярдымыны беріп девам етежегіне инаналар. Маргарита Потапова, Данила Карп, Заман, АТР. Бұда қада нетеже программасы сонына келді. Епіңізге қайырлы ақшамлар тілейм. Дайыма атырыле олыңыз көрішкенже.